ondino orduko zaurile guztiz itxibarik dauzela, sentitzen dugu. Eta horien izenak Panamaran gogoratzen dugu zelako Joseba Zerrenainaren hitz batzuk Gernikan. Javier Gardoki, Josefina Solosabal, Aurelio Legarreta, Catalina Arrieta, Maria Luz Fierro Agirre, 12 urte, Francisco Araluzea, neskato erre bat, Gernikan. Regina Dama, ume identifikazina, Aurelia Candes López, Clara Zaldumbide, gorputzatiak, Hermana Basabe Orma, Etxea Telesforo, Eliero Barrutia, Maria Santa, Bilba Uriona, Beizati bat, Kandida miaz, Agure baten, gorputzerrea, Catalina barrena, Agapita Iturralde, Zuloaga eta Maria Iturralde, Zuloaga, Gernikan, Astobei gorputzati, neskato erre bat, ume identifika ezina, Gernika. Daniel Ibarzabal, Catalina Rien jaio, Astor gorputzati, Andrerekin nahasturik, Juana Beotegi, Bilbao Jacinta Gandiaga, eta ehunka ume identifika ezinak, Gernika.